Ndabasuhuje mwese njye ni Uftinema Yves, iyi ni Top 10 Ubumenyi TV, mbashishikariza gukora subscribe, share ndetse na comment. Uyu munsi twabahitiyemo kubabwira ibihugu 10 bito cyane kuri uyu mubumbe, mbashishikariza gukora subscribe. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Malta na kilometero kare 320 n'abantu 39,730. Ku mwanya wa 9 turasanga ibirwa bya Maldives cyangwa Maldives na kilometero kare 300 n'abantu 43,966. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Saint Kitts and Nevis, kilometero kare 260 n'abantu 667,490. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cya Marshall Island, kilometero kare 180 n'abantu 12,066. Ku mwanya wa 6 turasanga igihugu cya Liechtenstein, kilometero kare 160 n'abantu 9,945. Ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cya San Marino, kilometero kare 60 n'abantu 10,903. Mbibutsa gukora subscribe, inkunga ikomeye cyane kuri Top 10 Ubumenyi TV. Ku mwanya wa 4 turasanga Uval Island, kilometero kare 30 zonyine n'abantu 1,378. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cya Nauru, kilometero kare 20 n'abantu 33,704. Bibutsa ko u Rwanda turi ku mwanya wa 9 mu bihugu bitoya muri Afurika. Ku mwanya wa 2 turasanga igihugu cya Monaco, kilometero kare 2 n'abantu 39,783. Mbibutsa gukora subscribe. Ku mwanya wa mbere number 1 turasanga igihugu cya Vatican City, Vatican, kilometero kare 0,44 n'abantu 799. Ndabashimira mwese mwakurikiye video kugeza ku musozo wayo. Mbibutsa gukora subscribe, inkunga ikomeye cyane, share ndetse na comment. Izo ni inkunga ikomeye cyane ugomba kudutera kuri Top 10 Ubumenyi TV. Mbibutsa ko twababwiraga Top 10 smallest countries in the world. Njye nari Uftinema Yves. Ciao ciao.